Karbiri so ador bar kaching rumah may kini ang deng lumbajong lang so havara long tepado. Himalaya biba bhavana long KSA leadership se KK PMI kangni. Hormuador के बाद पिगाजोक ASDC के NCL pen KSA chilang pet pen di porong supia long kedo Samson Singing Team Memorial Park atheng no long kachisong. Prince Thal Pramuk San Melana May kangni. Pang tek tum hili pen kateng kheng du na jok bang hinia pran ke dam na pen inuda reng kisu. Sarupathar MSC constituency angkang Assam Gramin Vikas Bengalong rada tum tangka kachuen kisung. Kardom pini prime time thanbang pini limalin timung pi non arjei thai bertang ton pen. Karbiri so ador bar thiek pen KRA kaching ruma mai ingdeng hinia phong mate second conventions of Karbiri so ador bar ar koya chiklo ni phaing koira nerkep surhini reng koira sia ningkana pharman lakhakre nerkep lumbajong MEC constituency sikari hanse polling station angkang lumbajong langso nokbe kachisong patchuak lamalong ada porphai kebra minute thong kebra phopor KRA lama mate flag tiri PMI phu biman kro hin pen lama pangjar pondet pen karlita Karbi Kayanok bipo atumapan milur kaisi chikimupon. Lapen Karbiri so ador bar tiri piamai pu biman kro hinpen mai chiphem pupon si rad amei pialong. Bharata det chariaron alo along ke tokdak mati Indian Constitution Article 244A Karbi Anglong NC Hill sa Farman ningkan thongkebra phoso si hemprek chisong det apita kepleng te det aputhakta Arsigjit pen chingwai ponsi hawar long ri long pat long le phelang ka cherai kom thekjia phan bidisore chethan chepari pon la pen disama po amen lar sinon ke lumbajong langsu pusi chedon sar pen amen ir pon lo la pen labang so amaya long kachup hapon man peng ke do aluhi sarpo karbia dorbar amei phu mondol sing be kaskom la pen kanchas dikom tiri piamai phu ajit timung kaskom la pen kanchas dikom tiri pichun bang sing timung KRA tiri pimai phu biman kro KRA tiri pichun bang gotom rong pi KRA dipu regional amei phu la pen jamuna par amozadar sarkiri terang la pen penangan ki theki dingatum chitong dun la bangso arsigjit rat amaya long ki ongdung chirok tok abang phu bang phi la pen thek reset arada tum maya long chitong dun pen arsigjit amei RDP dun si ingsamjin pen mai pachun pon Manja pen Rajasansi 365 News India Pini KSA Biswana District Committee tumpatir piponsi Himalaya biba bhavana long mai ingnipon Maya long KSA Biswana District Committee may pu arun phangchu pensi mai charipon Maya long alhi sarpo pen kachitong dun Karbiang long KSA Central Committee may pu Samson Teron Kongchun bang Biswajit Teron Bisnu Teron Sarthe Ronghang Ajay Rong Chihon Jetli Kro Bir Singh Kro Social Worker Biren Phangchu Baram Phangchu X May Phugopur Branch Lapen Kadom Kram sa P Advisor atu Chitongdun Maya long alhi sarpo Samson Teron pen kaningji ponke Karbitang te inglonga Karbita Karbilo Lapen Thoya Karbita Karbilo la siri tum chinghon seroy nangpo Lapen khei kisungalong kaike ta KSA arjap thipji Lapen non kithur owe kimiatum lo ke charli ke nang sot lojong si thek the pulote nona kaya long thangna ta che char dundelu lasi Kebang ni ili tumbidi sore che pachoy seroy nang pusi Maya long mingji pon Dongkamuka pen Bidya Singh Teron 365 News India Hormuador के बाद पिगाजोक ASDC के NCA लपेन KSA चिलांग पेट पेन दिपुरोंग सुपियालोंग के दो सैमसन सिंगिंग टी मेमोरियल पार्क अथेंग नोलोंग कचिसोंग पोन Pinpur me apong pregja masong penta chisong lo lapen ASDC atumta apong LPG gas petrol diesel lapen sanghan jangthu ador kiso parpiga jok chisong rentilo bonta India Assam lapen Karbi Anglong BJP sarkar dokok apita hormuador ke kom ke data jok pinita chisong nangkok luputa thanpon BJP sarkar wangwia ko mudi kaningjia teng acha din aega lapen parivartan sarkar puke radaphan pamang huchot pusi pinia koi pipon Dipupen Ajit Gogoi 365 News India ASDC Autonomous Development Committee KNCA KSA Student Association Song Tom Chelang Pensi protest demonstration
dulu. Dalam tibangan lahan lo 2014 aningkan All India election, general election so frank tame tum jong si BJP kececakan teng tum jong si power bang lo kurutang asal tin amud Kongres ahur kecok Japan labang nili tum utot som tin ahormu nam tentang lo kan dulu bisa main ini pakom ji pulo pavir ji pulo laper kado kowe arar pa hitame renglong ring nipen pedolong ji lason si bicara ko te boy tam no bangke on an kan proxy blank app lo term ini lo so term ini yang bo hitame kan proxy yang bo hitame BJP ya government ason tin aron lang no ke wan pendang lo kado kowe GST punoi ason tin lahai demonetization punoi sakuri ke cecak por ason tin amota failure in all fronts ason tin amota ang tum patikuro ko lo Pini porpai krihini rachiti malompen lang per constituency arlo volong komaji pachuak lamalong Pristha Pramukh San Milana May Pedopon Lapen bangso amay long aluhia manpen kachetong dun HED Minister Sumronghang KASEM Amar Singh Tiso Roton Teron Tadendra Brahma Kacherong Pipi Lapen KASC MAC Dorsing Ronghang Ram Singh Timung Rina Terang Pilapen Pinangan manpen kedoatum chetong dun Lapen tenon kewangji MLA Kiligalong anso se ke ong dunga vote chipalong pen chipahay pon diapan di PLA ang kang kedo a polling station narata tumapan alhi sarpo atumpen lamthi jai tekang Langhin pen Indrajit Rongphar 365 News অলপতে কৈছে যে মূলত এইটো পৃষ্ঠা প্ৰমুখ একেবাৰে অৰ্গেনাইজেশ্যন সাংগঠনিক দিশত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা মুৰব্বীকেইজনে হ'ল পৃষ্ঠা প্ৰমুখ প্ৰতিটো বুথ কমিটিত পৃষ্ঠা প্ৰমুখ থাকে যিমানকেইটা ইলেক্টৰেল ভোটাৰ তালিকা যিমান পৃষ্ঠাৰ থাকে প্ৰতিটো পৃষ্ঠা ওপৰৰ ফালে পিছফালে এটা পাতত দুইটা পিঠি থাকে দুইটা পিঠিৰ ভোটাৰসকলক লৈ এজন পৃষ্ঠা প্ৰমুখ থাকে সেই পৃষ্ঠা প্ৰমুখৰ তত্ত্বাৱধানত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ভোটদান কৰাৰ সময়ত চালিকা শক্তি হিচাপে মূল ব্যক্তি হিচাপে আমাৰ দলৰ সমৰ্থকসকলক তেওঁলোকক বাট আগুৱাই দিয়া মূল ব্যক্তিজনেই হ'ব Themanar ni ajo porphai kri sirachiti malom pangthek thek the tum dhansari kharnai disa Bisnu Dima liralon pen talon pon bomahut heliamu abdun phruajok bang hinia dim longamat apran ke dam nang lapen inu da bang phu a hearing tangrak pen areng ahu kisudun apran ke dam bang phu amit nunisa arta plikebra hini lapen karlitang Narendra nunisa supu pusi inu da phan pangthek pon adun thu inu da bang phi alota mai bangsa arta trokep Suresh mai bangsa chor pusi pangthek pon lapen areng ahu kisudun aphan asit phonglosa arta ing koirapo karitang rupeswar phonglosa asupo pusi pangthek pon labang solam ki along apran ke damnang lapen areng kisudun abang phu bang phiatum kharnai disa sor pusi police asai khiatum pen pangthek pon lapen tongsekot dipu thana long case number 22/2021 under section 120B/326/302 IPC&R/W section 27 Arms Act 2 pabon ponlo puta dipu police asai khiatum pen herangkia phan than pachinipon dipu pen Ajit Gogoi 365 News India Sarupathar MEC constituency angkang abeng laki isivet Assam Gramin Vikas Bank anchot labangso abeng kedo lake Balipathar ahithia long amat sidolo labangso abeng Sarupathar MEC Bokajan MEC lapen Deupani MEC arada tumsi tangka kachothap lapen kachi endam lapuson rada tumithanga tangka kachi endam jiaphan nini nithom anta long ledet titi tatu aprang langpi dehangi rural bank hotke laan sung nang ne lapen laan ke palendun nang nisita pini lapuson sithek dunlong Lahaya kisung pen ke pajok ponjia phan mathasi Hidiso Rural Education Economic Cultural and Development Society ameipu mukod rongpi ridak en pon edlo rada tumaphan lapen labangso kisung alam angsong analam peli ponji pusi berta pachini
Hanjang Langsopen Bisnu Lekte 365 News India. জব কাৰ্ডৰ পইচা আৰু আপুনি মই হেৰি কি বুলি কয় কলেজ পেঞ্চন আৰু লগতে জব কাৰ্ডৰ পইচা উলিয়াব লাগিছিলোঁ কিন্তু বহুতখিনি অসুবিধা পাইছোঁ ইয়াৰ মানুহৰ যিখিনি মহিলা সেইকাৰণে আমাৰ পুৰুষৰ বহুত অসুবিধা হ'বলগীয়া হৈছে গতিকে আমি সুবিধাখিনি আমাৰ নতুনকৈ ব্ৰাঞ্চ দিব লাগে আকৌ এটা অধিকাকৈ তো মানে ইয়াত একেদিনাই আমাৰ পুৰুষসকলেতো নোৱাৰে একেদিনাখন পুৰুষসকলে পোৱাটো বহুত জটিলতা হৈ পৰিছে কাৰণ মানুহৰ যিটো ভিৰত আৰু ওপৰৰ মহলাটো ওপৰত হ'ল ওপৰ মহলাটো ওপৰতে হৈছে আৰু যেনেধৰণে আমাৰ যিখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ আমাৰ দিনটো ইয়াত থকাটো আমাৰ কাম বন কৰা মানুহ আমাৰ কাৰণ দিন দিয়া কাম কৰা নহয় আমি দিন দিয়া হাজিৰা খোৱা মানুহ আমাৰ নহ'লে চলিব নোৱাৰোঁ বিশেষভাৱে হয় আৰু 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 এনে বেমাৰীসকলৰ কিবা অসুবিধা আপোনালোকে দেখি পাইছে নেকি বেমাৰী হওক বা বৃদ্ধ হওক মোৰ নিজৰ মিছেছক লৈ আহিছে মোৰ মিছেছ কি বুলি কয় 5 বছৰ থকা মাইকী মানুহ তাই কিন্তু এনেকুৱা এই সোমাব পৰা নাই কিয়নো তেনেধৰণৰ মানুহ কেতিয়াবা বেমাৰতো ভুক্তভোগী হ'ব পাৰে বা কোনোবা ইয়াত দায়িত্ব লোৱা মানুহ নাই কাৰণ নিজৰ মানুহৰ নিজৰ সেইটো মই সেইটো কাৰণে লগত লাগি আছো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই এতিয়া আমাৰ এতিয়া মানুহজনী অসুখ এতিয়া আপুনি কওকচোন আমাৰ সুবিধাখিনিৰ বিষয়ে কওকচোন আমাৰ কি লাগে আমাৰ সুবিধাখিনি ধৰক আমাৰ ইয়াত বেংকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসুবিধাখিনিতো কৈ দিছে ধৰক সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব আমাক মানে এটা কাউণ্টাৰ লাগে যেহেতু আমি আহি নিজৰ কামখিনি আমি টাইমত ইয়াত কাউণ্টাৰটো আছে নহয় এটা কাউণ্টাৰ নহয় নেকি কাউণ্টাৰত নহ'ব গতিকে আমাক মানে আৰু এখন কাউণ্টাৰ লাগে হয় তেতিয়া টাইম মতে মানে মানুহবিলাক নিজৰ কাম কৰি যাব পাৰিব হয় এইবিলাক কৈছে এতিয়া Pinia Berta Galapuan Sekangton Iglo Ajoke Me Kardom